Kitabu cha maombolezo mrengo ni wa 5 voyora kushononesa. He Bwana, kumbukira garigo kufupacha lola naona aibu yehu urutiwe huza gerajeni nyumba zehu za lajo kwa mataifa zakalana kia masebabi zao mamize huma zakala here magungu. Ni lazima furihire mazi mfuno ago kunize ufuna henda kuzigula o mahutu wao masingo ni mwehu fuza soka ila kahuoyezwa uzagoleza mkono kamisiri na ashuru ili upate chakula cha kutosha. Babizi wa mahenda dhambi na kama koka heri nasi unatukula dhambi zao atunga mana hutawala kana wakufokola kula mikononi mwao funapata chakula kwa kuhatarisha maisha gehu kwa sababu ya wamushwanyika kingoze uzima uhereji korokochira mikahe kwa sababu ya moho wanzala ochao anaache magaidi wako Sayuni na asichana makigaidi wake izamizi ya Juda. Vilongozi managosho zulu kwa mikono yao atumia kama gero ishima. Vijana kilume malazimisha kusaga kai za roi uwera kusagira avulana mana shuka kwa mizigo ya kuni atumia kama kele skahero mviri wa muzi avulana mazari cha maira gao fahirora mayeye huriza goma kuvinakwe hukuza kugalusha kukala kiriro tajiza agwa kula kiswani hehu shauri yehu kwani fuzahenda dhambi kwa utu meyeye huiza kala minyonge kama utugago masage hukaga onato kwa utu wa mrima Sayuni urio zarichwa akeye mbawa ni kudengereka zuluze ela uwe Bwana unatawala kare na kare kicho cha enzi kinadumukaiza vijazi josi mbona unahusahau siku zosi mbona zahuricha kwa mda mure fuja kwako hewe Bwana ili fudimekuya zihende siku zehu zikalehere hoka pindi hedi zafuka halaka mare na zafukirirwa jomu